Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sansnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Working President Jong ka People's Democratic Front uba Hamletson Doling ulaong baka party kamshim la syong klikti bat kamshim la sngap jar satya ban pensngau syakitendong skor jong ka sarkar jela nagabenta ban dawa ya ke inaline permit haga jela Meghalaya haka jingikren bat kilat pathai kubor uba Hamletson Doling ulaong kaladon ka jingikren nakapor syakapor bat menteri rangba jong ka sarkar jela u Konrad K Sangma halor ka isu dawa ILP Henry nakadaw jong ka jingwan sar jong ka klam jingpang COVID khat kendai kani ka kam kala syusa teng menta lajan sistem ula ongru baka sarkar kanang yai bot din halor kani neka sarkar India tat hado baka ni ka jingdawa kanda urlong lem jong ka central government nang ti kid kan shai mar hado bantahi kambat shai kidle ka moi ka demand bala bot da sarkar Meghalaya ka jugi nomor bagi shai impat kuat ban komen kumbar hangu nuru ia telah syai kata kejikri dan lihat ke sokar dia lihat jungi rupa dia kom ke sokar saya syom saya perkat pada kudu begini ya cepat ini kudu lihat keluar ke dia ban posu ia kenu ke isu kelak menolong hakim buan kelati dari pengsan ke syom pada hakim si kemudian ke bakum pidon berpitikop ia kenu ke isu dikawai kalau bagi baik-baik semua ke di ban artin ya kemudian ke bah ni gidon nak lihat jong ni ke ministers nak lihat jong saka habis isu tu tak yang banyak yang libat kerja menteri marwa ki isu ki kilak malam agresif tak agresif fruit dari kemudian kamdan kamantoh la shul agresif tak ni la shul agresif tak po jantar matar la kemudian jong kamdan kamantoh jong kosong long dari kita kemudian jong kli hi ki kam kita patai hatu durnya di jong kajile jungi bandikan dua barga sokan dia up lawan usbulai nama yoga keren buat besar nama yoga benfunya bandikan dua besar sesuatu halor lai keren nama keren ini jongka ayo lebih kada tu bandio akan jebak usana besar di long kebayatan maju kemen haloka ketang tentakan ban pas jika official rusian pok hausi kanam la ban longom tan marba ban pengit ya arlain gon la balik ta ketiga konsensus temporal terbungut kibara dicikli anta kasih ke jungi kamdan hauji terkam pok soka kuntam bidan kata kajibut banang ban penbit ban pentami ban untai kamdan keke bangi le museum ban pet am tak interest jongga cemori jungi jong stit ke jungi ajubut di pembi kamdan nuru marba di shomni bilong bercakri bersih interest jong pa interest jongga ni nombak ban biasa ni ki report ki ba bilang ba ki la thai ki buat roy ki don ki report ki balon genuine ki report ki ba balish to kom to ki kor ko buat rei nak lena chi model long bansu job untuk conclusion ni ki kor ko buat mong te ye ba ki report ki don na kasus bobiang ki report ki belum officially yang tang yang saya banikan ke rei bansu kran anta ya kron no ka matrai kamlong ba ya kalau kemar bangsa ki ai jumut kilong ki bawah kilong ki ba shomnya den rai ki rio ekren ba chu besar pada kilong kuno ka akom nata jigendo jo chu besar ba hu besar la chu besar yo ekren dan yo ekren bar ki chu ka LP kita ka tip nomor bang podio bania bani ekren di bani kedo ba chu besar tidak tahu chu besar yo bani kendo ba hu besar bani ekren isu ka LP kolong kumno ke status jom ni ke isu tinggal skor tu dan dia kolong kumno pada ni skor ni ba nimde ban bawang dia bagi syom kliti dari i happy ban pia ya dia kam maka dia kam ya kam jong kali ba ke beri ke jomi di kidu ke ja ajimu nak liang nak sang balang ni pai ba kabri to cak ore jungi yang jungi long welcome but kabri bune ngiling be ni ban ju slide but ke ba jiti hilu ini ru namar ba ni syom ni ibu syara kerja berkhidmat ke sekili ibu sendiri besar lah sesuatu cakra lihat dulu saya kira ini keren ini kibat kibasai kibat bamsai kemudian ini keren bat
kami hidup ini buat agak kubur ke bah kebang tikar syah poi bah telah syah kecik tu buat syusar di yak wa syahi ipni syah poi bah ni wa yaki kubur ke bah syah iki kubur ke bah kibaran jumur ke beri ke bah syah long than ngar buat syukran ke kumta mah bila pergi ke parti isu yang ju skap menti nadup lawan kedua juga bersya macam tu. Di mal kapor ni kedua tu si ekran pengen ke isu di nak belat bah ketika jengwan jadi ke pandemik kalau tak sepuluh wani barka komunikasi mereka sokar melia bat sokar dia beribat kini ke isu di dari milik kita menjadi ban ada pelat dari isu bah ketika isu ke bah tak pada yang kaya jong ke setiap dunia buat kerja beri kejungi di ngiru bagi semalang perfect asal bani ki buat jadi ngilai isu kumen marba habki semalang perfect ki kesar kemudian kidon ya kemusiam dan jengso ya nam takari bak jaman riu dawa ki ngiru napo ngihi musim jongi barkaba kausan kalong ba nak liang kejongi ngin kham na agresif kenya no hodi bat ban follow up jika cuba ke government of India de jarak pada ba menakani ba usiam de spo dali di ni like no ru ya Indonesia mo di nak liang juga pada bat ungkang padio apa ni kendu berkali dadan dia kemudian berjengkar pada bat isu jong ka ILP di kata dua bani apa kebuara uci besar dadan bagi jengkar bagi ILP kan pelak wana IRM mereka kebangga sekudai pada berkalian juga ba ya ke isu hi ngihap ban simkia ngihap ban khamlong tiga keniat marba kena isu ke ba ya besar nak kasih uci kena isu besar ba wanila wanita nam terjemahan juga beliau ke barbar sendika state kajungi di PI marba kini isu bo per bopon baki senglang kiris kemni isu ke ba syuku atau ban pelong isu kai ke baki kiris isu ke bulan jemput ni dalang ni terlang baru ban pesngau ya sok cimesar pakam di sokar India tidak marbakan ni ke isu mata kesakut bar kesokar India di ngihap ban songbiang baik nobiang batu cibesar kat baga kolik di poka ki MDA patra ba kai ba dia kena step ba ngelek kramba ngiyop dia kelak ba ngin sutu ya ka jengmut dari keman joko sokar dia beli isu joka LP ki bentangan muka ban ong di yang sang kalau lagi ba ke isu ke dia ba ngila tikop nak liam kajungi dikingin pursuit ya kata marba koi long pili ban kemawa ya kini isu jong ka ILP mar nalalong uwe naki aktivis baiki isu la bun muslim inswa kumnong lam jong ka isu ai kuat pemenswa la ikren isu jong influx ai ikren isu jong ka ILP hak padu ketika isu komisi polisi iru kaskubi tak lagi komiti jong ka soka could be tang thai ki committee after committee but at the end of the day kalong ba kisu ku position ru askun no tu tenrei pada ba kene sakar do ba lasem ba la thal mai di MD government dikiru ni asokya ba ini ke di beta ni setui baru marba ngalong ba ki pelia ki ba ikun ka LP digi so mo ba chung saru sap ka jing discuss lang jungi ba fi ku tu ngla tiga apa kabinet. But umne tu pok kabinet tu laras po yang terbawa tuan baro kilo ikmat jorlang but lepas jadi official decision amdi ka LP. But sepuluh liru nalit menyiapkan dua kesalahan dia menikah beribat ketika isu tidak yang uci besar di besar kemisar kerana Muhammad buat Indonesia buat ngaruh dan yang juga kalau kesin kabar kau yang banyak ini ke isu juga LP mensyuar syukur bangkaran tempat ki tengah puak ki komiti berpiar di darjah alat juga pada darjah alat pada jadi ibat nak puak umum konsumsi banjir dengan yang ketika isu keba
kepada ikamat keba kipai pak ki amno dia kalau beri keren apa ke cabinet kalau betul lepas ke official decision buat apa ke meeting buat umum syaru kalau keren buat mempau yang justru jom pai pak jom state jui jom beri yang jom kami komunikasi kait piban tekan mempau ka state kasih buat kini nak bilang cikin saya ban di show yang kau kenhun bagian pet bagian syarat yang di MRSC di hidup dengan dia ia pada show yang selapan syumeka kol tu